An Ginoo madahaiyo. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo sumalakan San Lucas. Samtang nagdidigarani ang mga adlaw nga masaka na Jesus sa langit, nagbuot na gud lahiya nga magpakadto hiya a Jerusalem. May daniya king sugo hinpag-una nga ira. Li nakatira ngan kinadto hinusa nga baryo han Samaria, hinpag-andam han nga tanan para iya. Kundi waray karawata hira han mga tao didto kay maaram hira nga tipakadto Jesus sa Jerusalem. Han pakasabot hininira Santiago ug Juan nga mga tinun-an nagsiring hira. Ginoo, karuyag ba nimo nga ipalusad namon ti kang langit in kalayo nga magsusunog nga ira? Liningi Jesus ngan ginbusaan hira nga nagpadayon hira ngadto hilain nga baryo. An Ebanghelyo hanaton Ginoo. Paglayaw ka, O Kristo.